नंगौ बे समाव मोनसे खोब दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै जों बुंनांगोन जितुनिखि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सुग्रेमबारि गगामुग हालामनि सुग्रेमबारि गामियाव मोनसे न'खराव दिनै गोबां अर खामनायखौ नुनो मोन्दों केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिफुंग्रोनो थाखाय खावलायदों जे न' खामनायनि थासारिया जिबायदि माने गंसे न'खरा सेवहांगार जानायखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव दासिमबो पुलिस प्रखाखननो जयरामपुर थानायाव खबर हरदों होननानै जों मिथिनो मोन्दोंमोन नाथाय आधा घन्टा जानोसै दासिमबो बिथांमोना मोनफैनो हायाखै खोब दुखु मोननाय फोरमायदों जोंनि साखाथियाव दङ नोलोबारि पन्सायतनिनो सासे सोद्रोमा बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनो लागोन केनेका हल কি হল এইটো আচ্ছা এতিয়ালৈকে আমি জনামতে কাৰেণ্ট শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কাৰণে সেইটো ঘৰটো জ্বলিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ঘৰটো জ্বলি শেষেই হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা বা স্থানীয় প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই আমি ভাবোঁ তেখেতসকলে সেইটো আহি পেলাই অলপ পৰিদৰ্শন কৰক আৰু সেই দুখীয়া জনসাধাৰণৰ যিহেতু ঘৰটো জ্বলিছে তেওঁলোকৰ এটা ব্যৱস্থা হওক প্ৰশাসনিকভাৱে তেওঁলোকৰ এটা নটিফিকেশ্যন হওক আৰু সেইটো এটা ব্যৱস্থা হওক এইটো আমি এইটো জনসাধাৰণৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰিছোঁ কোনে ক'লে যে কাৰেণ্টৰ পৰা এইটো কামটো ঘৰটো জ্বলি গৈছে বুলি ঘৰৰ মানুহে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা জ্বলিছে বুলি এটা ঘৰৰ মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে কোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সেইখিনি শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা কাৰেণ্ট শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা জ্বলিছে বুলি আমি গম পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে কাৰেণ্ট শ্বৰ্ট হৈ পেলাই ঘৰখন মানে জ্বলিছে বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো নেকি লাইনটো এতিয়ালৈকে জ্বলি আছে এইটো মানে লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট বা কাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ খবৰ জনোৱা হৈছে না এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক অৱগত কৰা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ পৰা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই কিন্তু ৰাইজে এতিয়ালৈকে কৈ আছে যে এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা জ্বলা হৈছে বুলি কোৱা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি স্পষ্ট মতামত দিছে যে এইটো কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কাৰণে জ্বলিছে বুলি কৈছে खोब बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना मोन्दों न'खर बिगोमा सुबुंनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राखौ मिथिगोन बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि साफ्रोमनोबो आङो बे समाव आङो दिन्थिफुंगासिनो दङ जे न'खरनि बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन কি ক'ব আপোনাৰ ঘৰটো আজি জ্বলি গ'ল কেনেকৈ জ্বলিলে बोटो पर शॉट लागी কি बोटो पर शॉट लागिले बिथाङा बुंदों कारेन्टनिफ्राय माने बर्डनिफ्राय शर्ट जादों होनना बुंदों बिथाङा खोब माबा जानानै दङ बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लाबावगोन जे न' खामजानाय बिथाङा जिथुनिखि दुखुजों भुगिनांनानै दङ दा बिथाङा मोजाङै बुंनो हायाखै जोंनि सिगाङाव बिथांमोननि न' सेरनिनो आं माखासे बाथ्राखौ मिथिना लाबावगोन কি ক'ব দাদা হয় বড'লেণ্ড পাব্লিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এই তৰাজান অন্তৰ্গত সুক্ৰিমবাৰীৰ ওচৰৰে ঘৰ এটা জ্বলিল শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলি কৈছে বিজুলীৰ পৰা জ্বলিছে বুলি কৈছে আজি ঘৰটো ধ্বংস হৈছে এতিয়ালৈকে পুলিচ প্ৰশাসনো কোনো অহা নাই বিজুলী বিভাগৰো কোনো ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই আমি অতি দুখিত যে আমাৰ এনেকুৱা ভিতৰৰ গাঁৱতো আমি ফোন কৰিও কানেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক মাতিও আমি ইয়াত জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে উপস্থিত হোৱা নাই তাকে আমি অতি দুখিত হৈছোঁ ঘৰৰ কি বস্তু হানি হ'ল হানি অতি দুখীয়া পৰিয়াল একো আছে বুলি নাই যিটো আছিলে কাগজ পত্ৰ লৈ চকেজ গোদৰেজ এনেকুৱা কিবা কিবি দুখীয়া পৰিয়ালৰ সম্পত্তি কিছুমান লোকচান হ'ল গৰু ছাগলী একো হোৱা নাই তেনেকৈ ডকুমেণ্টছবিলাক গোটেই জ্বলি শেষ হ'ল বুলি কৈছে আৰু যিটো আছিলে তেওঁলোকৰ চকেজ গোদৰেজ পালেং ঘৰৰ কাপোৰবিলাক গোটেই জ্বলি শেষ হৈছে বুলি কৈছে পুলিচ প্ৰশাসন খবৰ দিয়া হৈছিল ফোন কৰি জনোৱা হৈছিলে আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় সুনীল বসুমতাৰীয়ে ফোন কৰিছিলে তেওঁলোক এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই কোনটো থানাত জয়ৰামপুৰত ফোন কৰিছিলে হেনো কি কৈছে বুলি জনাইছে তেওঁলোক আহিব দেৰি হ'ব বুলি কৈছে তেনেকৈ এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই আমি বাট চাই আছোঁ কিমান মিনিটমান হ'ল এতিয়ালৈকে আধা ঘণ্টা পাৰেই হ'ল ঘৰ জ্বলি যোৱা প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা হ'ল আমি ফোন কৰা আধা ঘণ্টা পাৰেই হ'ল তেওঁলোক উপস্থিত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আহি পাব লাগিছিলে আমি চৰকাৰক আমি তেওঁক সংস্থাপন দিবলৈ দুখীয়া পৰিয়াল আমি ৰাইজে সহায় কৰিম সহায় কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে কিবা এটা সংস্থাপন দিবলৈ আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু কি ক'ব যে পুলিচ প্ৰশাসনে মাল চাল খাই থাকি মানে নিজৰ ডিউটিটো কৰিব নোৱাৰে কি ক'ব তেনেকৈ সন্দেহ নাই
তেওঁলোকে আহিব নাহিব তেনেকৈ আমি সন্দেহ কৰা নাই, কিন্তু যিটো নেকি দুখীয়া মানে পৰিয়াল হিচাপত তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ইয়াত উপস্থিত হ'ব লাগিছিলে। কিমান কিলোমিটাৰ হয় ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ হয়। 5 কিলোমিটাৰ আধা ঘণ্টাটো নালাগে। আধা ঘণ্টা নালাগে। তেওঁলোকে কি কৰি আছে এতিয়া আমি গমেই নাপাওঁ। আকৌ দাবী কৰিলেও সিহঁতে বেয়া পায়। বেয়া পাইতো লাভ নহ'ব। বেয়া পাই লাভ নহ'ব। তাকে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে উপস্থিত হৈ ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব লাগিছিলে, এতিয়ালৈকে কৰা নাই। তাকে আমি দুখিত পুলিচ প্রশাসনকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে আহিব লাগিছিলে। ধন্যবাদ। सर्टबाट बोर्डबाट सर्ट भइरहेको थियो अनि सर्ट हुँदा चाहिँ तपाईँहरू कहाँ जानुभएको म थियो? पुराणमा जान निस्केको थिएँ। मन्दिरमा जान निस्किनु भएको थियो? उतापट्टि हेरेर भन्नु उता क्यामेरामा। अनि मन्दिरमा जान निस्किँदाखेरि नि त अनि तपाईँको घरबाट बस्नु दिदी थियो नि त दिदी, उनले चिच्याउन राखे म आँकी। अनि केही पनि निकाल्न पाउनु भएन? केही निकाल्न पाएँ। सबै गयो? सबै गयो। बाख्राहरू कुखुराहरू मात्रै निकाल्न पाएँ। अरू केही पनि लुगा निकाल्न पाउनु फाटा केही भएन? निकाल्न पाएँ। अनि तपाईँको लोग्ने मान्छे पनि घरमा हुनुहुन्न? हुनुहुन्न। कहाँ जानुभएको छ? हो भान्जी बिमारी भएर बोलाएको गर्न थालिन्, अँ। अनि उहीँ जानुभयो। अनि अहिले यो हुँदाखेरि यहाँ कोही मान्छेले तपाईँलाई सहाय गर्नको लागि त आए नि त होइन? आएँ सबै आएर सबैजना आए, तर तपाईँको केही वस्तु तपाईँको भित्र थियो त्यो निकाल्न सक्नु भएन? सकिएन। केही वस्तु पनि तपाईँको निस्किएन होइन? सकिएन। के थियो वस्तु घरभित्र? थियो नि त, लुगा फाटो सबै चामल सामल सब थियो। अनि छोराछोरीको लुगाफाटा सबै सब गयो, किताब पत्र सबै गयो। किताब पत्र पनि सबै गयो अनि डकुमेन्ट्स सबै गयो। अहिले केही पनि तपाईँकोमा रहेन? केही पनि छैन। केही पनि रहेन? केही निकाल्नै पाइनँ। त्यही बाख्रा पाठा कुखुरा मात्रै निकाल्न पाएँ। अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ? के तपाईँको त्यो डकुमेन्ट्सहरू तपाईँहरूलाई फेरि बनियोस्, फेरि आओस् भन्ने खोज्नु होइन? होइन, तपाईँ भन्नु म नहुने मान्छे, गरिब दुखी मान्छे भन्नु हो। तीबाट भन्नु घरतिर कागज पत्र आहक लागि पो মোক মই একো ওলাবলৈ পৰা নাই। পুৰণা যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, বাহিৰত ঘৰত থৈছিলোঁ, বাহিৰত চিঞৰিলে, তেতিয়া মই শুনি দৌৰিলোঁ। ঘৰটো জুইটো ঘৰ ওপৰত লাগিলে কি কৰিম? তাৰপৰা গাঁৱৰ মানুহকেইটা চব আহিলে। তাৰপৰা মোৰ মোটাও নাই, তাৰ ভাগিনী ছোৱালী বেমাৰ পৰি আছে, খুন কৰি গ'ল। তাৰপৰা মই অকলে আছোঁ ঘৰত। আপোনাৰ ঘৰত কিবা বচাব পৰা হ'ল নেকি? কিবা বচাব পৰা হ'ল নেকি? একো বচাব পৰা নাই, একো বচাব পৰা নাই। মই সব গ'ল, সব গ'ল। কাগজ পত্ৰ গ'ল, কাগজ পত্ৰ কাপোৰ কানি সব গ'ল। ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপ পত্ৰ গ'ল, সব গ'ল। সব গ'ল। এতিয়া আপুনি প্ৰশাসনৰ এতিয়া সহযোগ বিচাৰিছে নেকি? আপুনি কৈ দিয়ক, ফটাফট কৈ দিয়ক মোক কি লাগে। হয়তো লাগিব মোক চাউল সব গ'ল। আজি আনিছিলোঁ চাউল সব গ'ল। হয় কৰি দিব গাঁৱৰ মানুহকেইটা চবে মিলি পিনি। চৰকাৰৰ পৰা সহায় কৰি দিয়ক। দুখীয়া মানুহ, আমি কিনি খোৱা মানুহ। नैबे मोनाबिलिनि जोंनि नैबे साखाथिनि नेपालि न'खरसेया दा बिथांनि न'खरा बोरै जोंब्लावनो मोनखो, अर जोंनो मोनखो, दा बे अर जोंनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो मोनथिनाय बायदियैब्ला रावबोथ' बिनि न'खरखौ बा बिथांनि न'खरखौ सावाखै, नाथाय बेनि कारेन्टनि जिथुनिखि प्लास माइनास माबा मोनसे जाना थानायाव बेयो बिसोरबो जाम्बा जाम्बि बायदि मानसि ना, बेनिखायनो बिसोरो जेबो गियानखौनो मोनासै। दा बे समायाव बिथांमोनाबो आरो गावसिनि धोरोमनि मोनसे नेपालि समष्टिनि नेपालि धोरोमनि मोनसे फुजा दङमोन। दरजा सरजा जायै लोङै बन्द जानायथ' मोनामोन, नाथाय जायाबालासिनो बिसोरबो दरजाखौ बन्द खालामनानै बिथांमोना गावसोरनि धोरोमखौ फालिनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। दा बे ओंखारलांनायावनो दहाय साननिफ्रायनो आं नायगासिनो दङ, मोनाबिलिनि समनिफ्रायनो जोंना नैबे कारेन्टआ मथथे थांलाय फैलाय जागासिनो दङमोन। बे बबे समाव भल्टेजआ बारा जाफैबाय आरो बिनि जिथुनिखि न'खरनि सुइस बक्स, बे सुइस बक्सआव प्लास माइनास जानानै बे जोंब्लावनानै दिनै बिथांमोननि न'आ जोंब्लावजोबलांदों आरो। दा बेवहाय रावबो सन्देह जोंहा जेबो गैया। बे कारेन्टनिफ्रायनो जोंना दिनै जोंब्लावजोब्बाय होननानै जोङो साननानै लायो। आरो लोगोसेयैनो बिनि अनगायैबो आङो जोंब्लावनाय लोगो लोगोनो
आं बुंदोंमोन जोंनि जिथुनिखि कारेन्ट मालिकफोरखौ आं फन जुगाजग खालामदोंमोन ओमफ्राय आङो लोगो लोगो जोंनि इनचार्ज दिउरियाथ' रिसिभ खालामासै डाइरेक्ट कन्ट्रल रुमाव आङो फन खालामहरनाय लोगो लोगो बेखौ जोंना नैबेयाव न'खरसेयाव कारेन्टजों अर जोंब्लावजोबगासिनो दङ नोंथाङा बेखौ नोङो डाइरेक्ट तराजान सुक्रेमबारि बे अरखौ नोङो दाननानै हरदो बिदि बुंनायाव बिथाङा दानना हरनाय लोगो लोगो आरो आं लोगोसे प्रकासन पुलिस थानायाव आं फन खालामहरबाय जयरामपुरा बुंबाय बरदलैनियाव दा बरदलैनि आइसिजों आङो मोगा मोगि रायलायनो मोनबाय मबाइलाव नाथाय दासिमहालागै बिथांमोनाबो ओंखारफैयाखै आं दा डाइरेक्ट भेरिफिकेसन खालामनांगौ बेवहाय सोरखौबा सन्देह खालामनानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया दा बेनिखायनो फेस टु फेस भेरिफिकेसन खालामनांगौ माबोरै जोंखो माबोरै जोङाखै बिनि थाखाय नोंथांमोना दायबद्ध दा मोनायावनो फैथारनांगौ दा इमिडियेटलि आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों माने बिथांमोनखौ जिथुनिखि बिथांमोना दासिमबो सफैयाखै बिनि सायाव नोंथांमोना मा बिथांमोना जुदि बेबायदि एथ' टाइम होसेयावबो लिंहरसेयावबो যদি फैयाब्ला जोङो হেড কাউণ্টাৰ মাবাयाव গগাম এতিয়া মই ৰাতিটো যে গম পাইছোঁ এইটো ঘৰটো জ্বলিছে বুলি এতিয়া এইটো মই ফটো মাৰি কিনে লৈ যাম আৰু কি হয় জ্বলিলে ঘৰটো সেই কাৰণটো লিখি লৈ যাম আৰু মই ওপৰত জনাম যে ওপৰ অফিচাৰে কি পদ্ধতি লয় কি কৰে ক্ষতিপূৰণ কি দিয়ে চৰকাৰৰ পৰা কি এপ্লাই কৰি কিনে পায় সেইটো কথাটোহে এতিয়া মই ওপৰত জনাম আপুনি জনামতে কি হৈ জ্বলিছে বুলি মোৰ জনামতে খবৰ পাইছোঁ যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ জ্বলিছে এইটো মোক জনাইছে মানুহ এইটো কাৰণে মোক কৈছোঁ শ্বৰ্ट सार्किट হৈ জ্বলিছে ঘৰটো क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन